Members of the Seng Samla Maulai Pelun, under the leadership of their president Samuel Biam, submitted a memorandum to the Chief Engineer of the Public Health Engineering Department, R.S. Nongbri, urging immediate action to address the acute water shortage in the Maulai area. According to the memorandum, households in Maulai receive PHE-supplied water for only 30 minutes, 3 times a week instead of the scheduled 6 times per week. This has caused significant hardships for residents who rely on the service for their daily water needs. Speaking to reporters today, Samuel Biam highlighted the severe difficulties faced by the people due to the irregular water supply. He also urged upon the PHE department to ensure that households applying for new water connections receive access to a steady supply without delays. The Seng Samla Maulai Pelun hopes that the authorities will take swift action to resolve the issue and improve water distribution in the locality. Chief Engineer kani kuor kota nagal yang keseng kawan kadai nagamanta kani ka pemulai kani ka house connection pi ka bidi kani ka house connection pemulai nang ta kadai ka isu ka balas demba ka baki pai nang sosong mulai akila community ha bun ba nam yen biar ki ju personal shangi ya kani ba la complain yu ni ka ba ki kwa ya house connection Orang pisu tu lagi beri mana kita lang lagu jom jendan kam kepada kita haban mi yang kita berkuat han bang banding yang apa sendiri dan nomor pemberian lagi profit pemberian itu ke house connection itu bisa dikuat lang banyak lang kita. Dan hari sekali perlu kalau mbak pisu tu bah lembaga jendan jangan lagi yo yang ke house connection kumtu kalau mbak kilak lebih lagi jom kikam jam. Bat kebaar kalau mbak harga kabantiat nagi kadikit untuk lalat bantiat nak kata tak layo pada house connection tak kani kadikit personal jadi nak sok kani kamdi kani kam ke batang bentang kani asli mbak musim layo sim banwan sim ya kani ke bentar ban wannya kedua saki buat di bahalut di badi pet kani nak yang di office PHE kada kalau bang tu ku kam lejok kam nak keseng nang ta pada menhagani haji sang lamur banwan ke tu kam connection kumtu musim layo asu banwan de hello nang bagi yo alat banyak penduduk mentan dapat kata kejengnya jadi pai pak nak song juga senang mula kai bagi pensmo hang ni apa kalau hang ni kejuan ni kenduk jadi CE kalau ba appointment kong kalau ba ngila request CE ba la kunu ini long no ikani kejeng angnut kejeng pai pak nak song juga senang mula banyo ikani ka house connection ka water house connection lembaga PHE ka ba apa kalau nak mentagi dan lupa gini existing ka ba ini existing kalau ba kadaba kalomba niyo tak arsin sitio haksi hakasitio yo tak arsin kini house connection ma yo tak arsin kadba kabalengo kalomba kisnong kabaleng sabar kisnong mulai pak yo kabah rusin andrusni lanin nyusni haksitio kataru yo lang ba mustap lanin benbian te kani kejung donong jongi kipai pak nak song kisnong mulai niwan hang di bende kendu ICE bat ka ek masotrat kalomba nagal yang jongi CE ru yo ba ila suthu ini kejeng jadi pai ba nak song terus mulai ti ina yang jong iru ga basutrat kalong ba yong ba nle sendat yang ke kampung nemla bende lamar gani kejeng bam bio kadai isu ke plaslam ha po song mulai ya kani ke house connection dan nagal yang jong i lembaga tu city ke bangila ada please i ke bangila request i ba ipun orlong ya kani ba nagal yang jong i yong ba insim khia in hab ni kran ha po ka office ke jong i rangkat lambat ke wiki engineer da kanu galak tunti balak beneram ban solve ini ke problem jong sno jaga sno mulai tega ka ek basutrat kalong pandagan yang ke jong i la ai ka asran be yong ba in sakhat ya ki officer ke jong i basian insa dapat da kanu galak kelenti ban pun orlong ya kani jenga angnut jungi kata kalong ba hakajaka arsin sitio ndio no lagum rusin lani to sebut minimum la dangi yo tang sausin lani sansin sitio ka de jeng motoy ko khrau tamar pisu thu la ba ta arsin sitio yo tang siteng kenta tang kumbasan spa litar ta kumut arsin sitio kumut kalong lu si hajar litar kuwi kalong yang kadang kumpon riu lani nyungut te sitio kon la bandap tang akan la ban cover up ya si hajar litar kan nam la jeng kam jadi pesan di brokoi dan nagal yang jong isi ya suthu bahaya kata ke benta ti long sim khia ya ke benta ba sian in sa pentip sa keseng bat ru in sa pej ya kanu kelak uti kepala ban solve ni bat ngila stress bhai iru i ba di ben long kat pelong hiru ba lada kisnong ki berian ke belang sebar nak mulai yo rusin stio kasno mulai ke bala nang he susu kat nang mi
sini ke jing bun bori la nang bun pi su thu ka de konsumsi ka behe ba ka ba ki pai nang so ki bun ba ka ki buat sukhet betang na kam buat ta ki botol su ki la lupa pembahasan protap de nakal kat no tam ni nong sok stam de gini benta ka bangi la de so sei ban nakal yang jong iru isu thu e kani benta ba sian in sim khia ya kani ka kam de ka kawai par so kawai pa ka benta ka long ba habili ba kani jing li kini ki pai lu po mulai ngi ba kidang dan ki benta ki barang sate tinggal stress bahaya kani ka benta ru ngi ba kani ka kam ka shlong tam ko frame ma ka shlong tam ko frame ko ba mi poison snur tinggal stress bahaya kani ka benta ka long ba ngila tuat jumut na iban ngila kelir ka ko pelong ya kani de la dap yetu ingin magi tiap buku di ulai jaga phase 3 dan wei la kadim kana ka phase 3 jaga gerta selong kana ko banwan ko nakli na ko mau plak kampat sim la poison snuru nakal yang jog iru yong ba iya kan ni ke bentaru insa sim khia ka ba sian insa kin sale ya ka testing ya kan na bata kin ki pai khana banlap ya hanu gidan ke jing bakla hanu gidan ke jing duna balada dan kam nang extension suru ya kata ke bentaru nakal yang jog i ila obat sim khia ba sakui perlu bentangan itu ipi ka selong mulai ngilang dan bok plat gidan ya ka GGM scheme pi kadang ko selong mentang ini ki sau snong ani thui pi kadang kwar ko thlong ka mauyong ren ini ki khmil ti bha ban urlong no kloi ka te jing tre ya ka te kam kani ka GGM scheme te kani ka kam hadu mentaru kadang suki bha kani ka ya kani ru ani thui pi kinong snong la persmo bha saka seng ya kani ka pentaru hari ka ik pasultanat kalong ba na kaliang jong ki darbar snong jong kini ki sau snong kata ko bang ong pi mene kini ru ka sim khia bha ka stat no kani ka kam dan menta ka jing don kam jong ki pai ba snong